Svaka naša avantura je novi izazov. Zajedno smo planinarili, odlazili u lekovite i vazdušne banje. Vreme je za druge pravce. Mesta koja čuvaju praiskonski dodir prirode i tradicije, neprikosnovene vladare najlepših predela, čuvare zdravlja, neprocenljive lepote i bogate prošlosti. Upoznajmo biljni i životinjski svet, neko drugo lice našeg okruženja. Upoznajmo prirodna blaga Srbije. Ovoga puta idemo u zapadnu Srbiju. Vodim vas prugom uskog koloseka duž prevoja koji spaja dve planine. Tamo gde se možete napojiti živom i lekovitom vodom, gde možete videti surog orla, divlju patku, ali i skakavca, u šumoviti predeo gde priroda šumi. Priroda vas najpre ostavi bez reči, a onda od vas napravi najboljeg pripovedača. Danas vas vodim u predivan prostor smešten između planina Tare i Zlatibora, poznat po građevinskom i inženjerskom čudu iz prošlog veka, ali i po drvenom gradu koji je nastao iz mašte našeg poznatog reditelja. Ima veze sa osmicom. Ovde sam naišla na potomka crne mačke i belog mačora, videla drvene dinarske kuće, lokomotivu, moćne rendžere. Život je čudo, pomislih na ovom mestu. Sad vam je sigurno jasno gde sam. Ako još uvek nije, pratite me na ovom putu i saznajte odgovore. Dvesta 55 km od Beograda, 51 od Užica, 23 od Višegrada, eko taksa. I tu ste, gde su priroda i turističko i kulturno poprište u skladu. Dobrodošli u Park prirode Šargan Mokra Gora. Da smo na nekom kvizu, sigurna sam da biste znali odgovor na pitanje koje je to graditeljsko, inženjersko i železničko čudo sa početka 20. veka. Naravno, Šarganska osmica, a da je Drvengrad ostvarenje vizija i snova našeg poznatog reditelja profesora Emira Kusturice. Sve to se nalazi upravo u ovom parku prirode. Kao i ja sada, ovu lepotu gledale su mnoge uvažene ličnosti iz celog sveta. Neizmerna kreativnost i čoveka i prirode. A o tome da sve to opstane brinu važni ljudi. Nadimak im je rendžeri, a ime čuvari prirode. Upoznala sam glavnog. Milislave, vi ste šef čuvara prirode u Parku prirode Šargan Mokra Gora. Mi smo nekako prihvatili onaj engleski naziv rendžeri, ali to su zapravo čuvari prirode. Tako je. Od kad postoji Park prirode? Pa osnovan je 2005. godine, uz da kažem neku inicijativu profesora Kusturice. On je došao tada da snima film, ovdje prepoznao ta dobra, te lepote i polako uz ministarstvo proglašeno je zaštićeno područje. Imamo te 3 zone, sada smo upravo u drugom stepenu zaštite se nalazimo. To je reka Beli Rzav i tu čovjek nema da kaže neki pristup, nema mogućnosti gradnje, ministarstvo ne izdaje uslove
jer to je drugi stepen zaštite, centar Mokre gore, da kažemo treći, što je logično, gdje je urbano i imamo taj prvi stepen na 3 lokaliteta. Vjerovatno znate gdje je izvor Bele vode i to iznad gore prema parku Zlatibor nam se proteže jedan stepen prve zone, zovu se Trnci. I imamo ograđenicu ovdje gore prema Iveru, gdje je bukvalno stanište Mrkog medvjeda. Tu mu je leglo nekih oko 350 hektara je prvog stepena zaštite. On tu caruje, spava i uživa. Kad kažete stepen zaštite, brojne su biljne i životinjske vrste koje ovdje treba zaštititi i pretpostavljam da je zbog toga i došlo do osnivanja parka prirode. Tako je. Raznih i biljnih i životinjskih vrsta imamo, ali eto da navedemo neke sad tu s kojima se ponosimo. Naprimjer, ratovi 90-ih u Bosni su bezmalo ukinuli populaciju divokoza. One se upravo vidimo to njihovo stanište i imali smo sreću neki dan da vidimo tu 2 divojarca silaze da piju vodu, znači da se vraćaju, da se priroda obnavlja, da je to mnogo značajno. Onda, na primjer, te divlje koke, što se zovu kod nas jarebice ili te neke 2 vrste lještake i kamenjarke koje se isto već uveliko viđaju u prirodi. One traže čistu prirodu, čistu vodu, da ih niko ne remeti njihovo stanište. Onda barsku šljuku koja je u prvom stepenu zaštite. Tih sitnih životinja, kuna, lasica i to je baš onako, evo imamo i upravo se vide tu evo patke divlje kako one uživaju u ovom jezeru. Ovo je jedno od 3 staništa u Evropi surog orla. To je ptica grabljivica koja je, da kažem, u nekim prethodnim vremenima bila veoma naseljena na ovim prostorima. Ona je znala seljacima da u to vreme bukvalno jagnje odnese. On je ptica sa rasponom krila od oko 3 metra. I to je veoma masivna i opasna ptica. Ovo je međunarodno značajno područje i za biljke. Pretežna je šumska vegetacija u kojoj se smestio i čovek. Zaštićene su i ove divne crnogorične šume i crnog i belog bora. Mokra Gora je njegovo stanište, crnog i belog bora. Što i prikazujemo na ovim, što mi forsiramo, dinarski tip kuća. Gradnja je dozvoljena u dinarskom tipu kuća, kako su naši stari nekad radili, upravo tu iza vas vidimo tu taj tip kuće od crnog bora, koji u sebi ima ta eterična, to jest svojstva te smole koje odolevaju zubu vremena, to jest kiši, velikom stepenu vlage, da on ne truli i tako te su kuće po 200 godina stare. Ovaj prostor je idealan za razvoj biljnog sveta, životinje uživaju, ali uživa i čovek. Pa kako napraviti tu jednu simbiozu, kako napraviti balans? Kad ljudi dođu i kažu došli smo da čuvamo prirodu, ne, mi smo tu stvoreni da čuvamo čoveka. Priroda se sama čuva, mi nemamo tu potrebe da budemo uopšte, ali čovjek jednostavno da bi uživao, da bi stvorio taj neki svoj gušt, nesvjesno izuzetno narušava prirodu. Ali mi smo tu da to ukrotimo, da kažem čoveka, da mu objasnimo da ako ove lepote uništimo, neće imati gdje da dođe, gdje da pije vode, gdje da odmori, gdje da uživa. Ima Mokra Gora dosta benefita po pitanju, da kažem, turizma. To je mnogo lepo, ali uz kontrolu. Tolika se ljubav i entuzijazam vidi u vama da sam sigurna da ćete se izboriti za opstanak ove lepote. Pa da, svi radnici, nego svi radnici parka prirode su ljudi iz Mokre Gore. Stvaramo porodice ovdje, što kažu, ženimo se, udavamo se, stvaramo tu svoju djecu, da im objasnimo da nema razloga da idu negdje u beo svet, da traže nešto što je mnogo lošije nego ovo ovdje. Idem sada do lokaliteta Bele vode, odakle je krenula ideja o uređenju Osmice. Tamo me čeka Aleksandra, Sandra, upravnica muzejsko-turističkog kompleksa, zatim jedan vagon, 2 crkve i čudesna priča.
Trenutno se nalazimo u jednom improvizovanom vagonu na lokalitetu Bele Vode, takođe je u Mokroj Gori i imala sam priliku da se vozim Šarganskom osmicom, ali ovuda prolazili nismo, a ovde zaista postoji pruga. Pa šta je ovo? Ovo je najlepše mesto u Mokroj Gori, definitivno. I ovo je najvažnije mesto gde se omladina tokom leta okuplja. Baš u ovom vagonu, nedaleko od kupališta na Beloj Vodi, na rijeci Kamešini, nedaleko od ovog interesantnog muzeja tehničkih dobara na Otvorenog, okruženo sa jedne strane planinom Zlatibor, sa druge strane planinom Tarom, zaista jedna nesvakidašnja ambijentalna celina, u tišini i u miru uživaju svi posetioci, zaista. Inače, ovo je mesto odakle je zapravo sve i krenulo. Nakon jedne velike poplave koja se desila baš na ovom prostoru, kada se izlila rečica Kamešina 1994. godine, ostala je stublina, ogoljena stublina lekovitog izvora Bele Vode. Narod je pohrlio ove krajeve tražeći leka u vodi. Odmah je krenula izgradnja ove crkve posvećene Svetom Jovanu Krstitelju, a 2011. godine je podignuta i crkvica koja je posvećena izginulim ruskim graditeljima koji su radili na prokopavanju tunela na Šarganskoj pruzi, Sveti Andrej Prvozvani. Inače, ova pruga koju mi danas vidimo ovde na ovom lokalitetu je nekadašnja šumska pruga kojom se građa dovlačila u Mokru Goru. Inače je interesantna po tome što je to najuža pruga, širina te pruge je svega 600 mm. I ovo predstavlja jedan kompleks muzejskih dobara, tehničkih dobara na Otvorenom i bila je zamisao da ovde zapravo bude jedna dečija pruga sa dečijim vagonima i eto možda će u nekom periodu se i to ostvariti. Inače dužina ove pruge je 2 km, povezuje izvor lekovite vode sa izletištem Jatarice na samom kraju. Zašto je važan ovaj prostor? Zato što se baš ovde okupila ta grupa zavičajem vezanih Mokrogoraca, ljudi koji su i pokrenuli inicijativu da se ova pruga Šarganska obnovi. Na čelu sa gospodinom Radovanom Glibetićem i sa njegovim prijateljima koji su zaista već kada se pruga ukinula 1974. godine pokrenuli inicijativu da se ona i obnovi. Oni su zaista okupljali se, donosili brojne ideje baš u ovom klubu koji se nalazi iznad nas, to je Zavičajni klub Mokrogoraca, gde su i najvažnije ideje potekle, ideje koje se tiču obnove Šarganske osmice. I evo, zahvaljujući znači i njima, a i kasnije odluci koja je doneta u tada ŽTP-u Beograd 1999. godine, dakle doneta je odluka da se pruga obnovi u turističke svrhe, tako da je prvi voz prošao Šarganskom osmicom 1. septembra 2003. godine i evo i dan danas zaista premašujemo i pravimo neočekivane rezultate. Gotovo da ne postoji gost iz svih krajeva sveta koji nije obišao Šargansku osmicu. Trećinu naših gostiju čine gosti iz inostranstva, pored domaćih gostiju koji su i dalje najbrojniji i zaista svake godine pravimo fantastične rezultate. S obzirom na sve viđeno, u to ne sumnjamo. Šetnja Mokrom Gorom se nastavlja. Uživaju mi i oči i uši, a uskoro će biti ispunjeni i novim sadržajima. Koliko je lepo ovde na lokalitetu Bele Vode, potpuno sam oduševljena. Sad je vreme za novi susret sa mojim starim prijateljem Dejanom, predsjednikom planinarskog društva Rujno iz Užica. Rekao je da se nađemo nedaleko odavde na mostiću koji vodi ka vodopadu Veliki skakavac. A do mog starog znanca krenula sam prugom, ali peške. Ne brinite, bilo je bezbedno s obzirom da je voz trenutno na pauzi do aprila, a onda će ponovo praviti osmice.
prijatelju. Dejan mi je otkrio gde je taj veliki skakavac, ali i da je Mokra Gora jedna od njegovih omiljenih mesta. Deki, mnogo mi je drago što te ponovo vidim. Dosta smo mi planina prepešačili zajedno i sa tobom je uvek uživanje i uvek je ozbiljan tempo. Pa dobro, zavisi kako kada, nije nešto, nekad bude malo sporije, nekad malo jače, zavisi kakav je teren i tako. Ali poznato je da su Užičani izuzetno spremni. Vaše planinarsko društvo je, mislim, onako baš dobro spremno. Pa nama fizički dobro. Sve brda okolo. Prosto od malih nogu idemo na uzbrdicu, tako da nam nije teško. Rekao si mi da izuzetno voliš prostor Mokre Gore i da ova staza koja vodi ka vodopadu Veliki skakavac ti je možda jedna i od omiljenih staza. Pa stvarno je tako. Znači gde smo sve bili od zemalja u okruženju i dalje, ova staza od Belih voda do vodopada Veliki skakavac mi je stvarno jedna od najdražih, jer je prosto onako prelepa i svi gosti sa strane kada izraze želju nešto u našem kraju, znači pored klisure reke Đetinje, ja ih dovedem ovde na ovu stazu. Stvarno je prelepa staza. Da. U Mokroj Gori ima dosta planinarskih staza. Mokra Gora ima i takav divan položaj, nalazi se između planina Zlatibor i Tara i to je raj za planinare. Pa baš tako, znači i pogranično područje, znači i ovamo u Republici Srpskoj nastavljaju se isto ti predeli, ali sam položaj, znači Mokre Gore sa jedne strane Tara, s druge strane Zlatibor, Šargan u sredini, tako da pruža neverovatne mogućnosti. Imate i kanjone, znači kanjon Belog Rzava iz jezera Zaovine, bukvalno mnogo ponuda, od pešačenja, planinarenja, biciklizma, kanjoninga, svašta nešto se ovde može naći. Da li turisti mogu da se obrate i vašem planinarskom društvu, eventualno da bi imali vodiča, jer je veoma nije sigurno sam se kretati, pogotovo ako nisi dovoljno iskusan za boravak u prirodi? Pa naravno, znači tu je na raspolaganju planinarsko društvo Rujnovac sa svojim vodičima, znači planinarski klub Tara iz Bajine Bašte sa svojim vodičima, znači prosto najbolje poznajemo ovaj prostor. U nastavku je planinarski klub Tornik iz Čajetine kada se već prilazi Zlatiboru, tako da ovde ima i medveda i divljih svinja i uopšte ovaj prostor je malo da te pitam nešto, da li je istina da kad kreneš u planinu ti nosiš i petarde? Istina je, znači istina, jer stvarno dešavalo mi se da na stazi sretao sam mečiće, nisam veće primjerke, a i divlje svinje. Znači s vremena na vreme, naročito kad idemo ovako negde kroz neke kanjone ili klisure, bacimo tako na svaki 10-15 minuta. Mada su planinari bučni, veseli, smeju se, oni rasteruju. Tako je, znači, tako da može da se desi. Može sve da se desi. Rekao si mi da ova staza vodi ka vodopadu Veliki skakavac. Nažalost, mi danas nemamo vremena da sa tobom odemo u tu divnu avanturu. Jednim delom staza ide i ovom uskotračnom prugom, je li tako? Da. Prolazi, znači kreće se odavde sa Belih voda, pa gore idemo do Jatarica i onda prolazimo prugom, moramo da prođemo i kroz 2 tunela, znači kad nema železničkog saobraćaja i dolazi se do tog prelepog vodopada koji je, na primjer, trenutno, sad baš mi je žao, on je pola, možda i više od polovine zaleđen. Sad je to stvarno bajkovito, mi smo bili prije 10-ak dana, i tako možete da se vratite istim stazom, da nastavite gore prema vrhovima Šargana i tako 15 metara je dužina vodopada i tako. Predivno. Predivno. Mogu samo da zamislim, ovdje je sve bajkovito, nekako je sve čarobno, ali jeste Mokra Gora, non stop je neka vlaga. Opravdava ime. Opravdava ime, baš tako. Bajkovit prostor. Baš tako, jer ovdje stvarno i šuma zimzelena i ova stena i kamen stvarno je jedan izuzetan predel. Da mi obećaš da ćeš nas jednom svakako odvesti do vodopada Veliki skakavac. Naravno. Postoji mali skakavac, je li tako? Da, postoji i mali skakavac, kraći je, ali veliki je stvarno izuzetan. Znači baš onako izuzetan jedan, u sad taj ambijent. Baš je, žao mi je što ne možemo danas, ali obećavam. Biće prilike da malo još prošetamo u ovoj lepoti. Važno.
I priči nikad kraja. Nastavljamo našu šetnju. Baš ovako išao je Dejan Tomić sa grupom planinara i do Ostroga u humanitarne svrhe da bi pomogao Nađi, detetu leptiru iz Čačka. U svemu tome je skroman. Kaže, nije mu bilo teško. Iako me kišica osvežila, nije mi bilo dovoljno. Kad sam već ovde, da probam i vodu, za koju kažu da je isceljujuća. Bela voda, lekovita voda sa izuzetnom pH vrednosti od 11,5, jedna od najalkalnijih voda na svetu, čak 15-16 kažu da je ovakva voda u svetu izuzetno dobra i lekovita za oboljenje očiju, kožna oboljenja, za želudac, a kod nas u Mokroj Gori, pa ako imate bilo kakav problem, probajte. Zašto da ne? Što duže stoji, sve više je bela i zato se i zove bela voda. Dalje do vode. Osvežiše mi se i sećanje iz detinjstva. Ovo mi je bila jedna od želja da se ovako popnem na malu lokomotivu. Popularni Ćira i strašno sam emotivna kada se setim priča moje majke kako 50. godina prošlog veka oni porodično krenu na put, deca se izvuku koja tada imaju 5-6 godina i sednu na prag i niko ih ne traži. Dakle, roditelji svoju brigu, oni svoju brigu i dok stignu na odredište budu potpuno crni, jedino im se beonjače bele. I mi sad nešto kukamo na našu decu, pa oni su zlatni. Ćao! Tutu! Sada pravac Jatare do stanične zgrade. To je s polja, a unutra mini motel sa izuzetnim pogledom, otkriva mi Sandra. Stanica Jatare je jedna od najlepših železničkih stanica u Srbiji. Inače je čuvena po tome što se u ovoj stanici u prošlosti dok je Ćira saobraćao nije prodata ni jedna vozna karta. Kažu da su putnici znali da izađu iz ove stanice i prečicama bi se spuštali do obližnjih kafanica i stizali bi znači da uđu u voz i da nastave putovanje. Inače, stanica Jatare je bila ukrsna stanica i ovde su se mašine punile vodom. I ova stanična zgrada gde se mi sada nalazimo je autentična stanica iz vremena kada je Ćira saobraćao, koja je danas pretvorena u jedan restoran bife. Na spratu je i 5 soba, a iznad ovog objekta nalazi se 88 stepenika koje vode do vidikovaca koji se nalaze iznad nas, vidikovac krst osmice. I zašto baš 88? Jer je ovde sve u znaku simbolike. Znači, to su te dve osmice koje se ukrštanjem prave tu čuvenu petlju, pružnu petlju u obliku broja 8, jedno od najvećih železničkih, to jest petlji od čelika napravljenih i zapravo je taj visinski raspon od preko 300 metara rešen tom petljom u obliku broja 8. Što se tiče ove stanice Jatare, znači do nje možete doći kako vozom, tako i putničkim vozilima, znači negde oko 3 km je udaljenost ove stanice od početne stanice voza, a do svih ovih narednih stanica se ide pešaka, znači do stanice Golubići, stajališta Ludi kamen ili pak do krsta Osmice. A onda hitno dođi, kaže Milisa, počinje proces. Pomislih odmah na Kafku i predstavu kad ono... Prvi put se nalazimo u jednom postrojenju za preradu otpadnih voda i Milisa, moram da kažem da ono što sam čula je da je i u Evropi malo ovako dobrih rešenja za otpadne vode. Tako je, Vanja. Upravo smo na tom mestu i prisustvujemo bukvalno utakanju tih otpadnih voda, jer ovo postrojenje ima svoj ciklus radni i koji ima nekoliko faza. Prva faza je ta napolju, da kažem, bazna stanica u koju ulazi ta fekalna voda. Odatle pumpe vrše trijažu, to jest reciklažu nekih grubih sirovina. Ulazi u ovo ovde postrojenje, tu se utače i vrši se aeracija. Dodaje se hemikalija, to jest računar to dodaje, to jest to nije hemikalija, da kažemo tako, nego to su bakterije koje će da, bukvalno rečeno, jedu ovo, koje žive u tome i ima taj proces kada se utače, kada one se hrane i to miruje
nekoliko sati i onda dolazi do fizičkog odlaganja, to jest otakanja čiste vode sa površine. I ciklus se ponavlja. Sve dok se ne postigne jedan određeni nivo mulja koji prelazi u taj tanker, to jest silos, i u tom silosu se odlaže taj fini mulj koji je prečišćen, prerađen, bakterije su pojele sve nečistoće i odatle odlazi u humusane, to jest može da se koristi za cveće, za njivu, za bilo šta. I sad je potpuno jasno da taj novac koji se naplaćuje prilikom prolaska automobila kroz park prirode ide u prave ruke i u pravu svrhu. Milisav nam otkriva da je u planu izgradnja oglednog dinarsko-ribarskog naselja. Tu će gosti, kao i sada, osjetiti ambijent naših predaka. Gost koji uđe ovde u stanici Mokra Gora ima priliku da pored dakle, same vožnje Šarganskom osmicom vidi sve lepote i vrednosti ovog kraja Parka prirode Mokra Gora, da se okrepi u jednom od naših restorana ili osveži u našem bifeu u stanici Šargan Vitas i također ukoliko želi može i da prenoći ovde kod nas u Mokroj Gori ili u stanici Jatare. Tako da zaista onaj ko dođe ovde ima puno toga da vidi i doživi. Pored filmskog sela Emira Kusturice, Drvengrada, tu su i lekoviti izvori bele vode, jedna posebna celina koja je idealna za šetnju, brojne pešačke staze, naš eko-kamping prostor, zaista jedan prirodan ambijent koji toliko toga nudi i verujemo da će u narednim godinama i sa aktivacijom svega onoga što smo mi zamislili gost moći da doživi još puno toga. Ono što ja želim uvek da kažem našim gledalcima to je koje su cene smeštaja recimo kod vas? Cene su raznolike, zavisno od smeštajnih kapaciteta, zapravo objekata u kojima se smeštamo. Negde oko 3000 dinara je noćenje sa doručkom u našoj dvokrevetnoj sobi. Naravno, može se zakupiti jedan od tih bungalova drvenih kućica. Dnevni najam kućice je 7500 dinara i u njega može da se smesti negde otprilike 4 do 6 osoba. Tako da mislimo da smo, da kažem, realni sa tim cenama u odnosu na okruženje i na konkurenciju. Na Mećavniku sam se nauživala, ali propustih životnu šansu. Nažalost, 5 minuta pre nego što smo došli u Drvengrad, profesor Emir Kusturica je morao da ode na službeni put, tako da nisam imala priliku da ga upoznam, a pošto on voli natuščike, ko zna, možda bi me uzeo za neku ulogu, da budem neka glumica, bar da statiram kukuruz. Nikad se ne zna, moram opet doći. I korak po korak dođe smo do kraja naše emisije. Mokra Gora je potpuno opravdala svoj naziv jer ceo dan rominja kiša i navukla se neka magla, ali to nama ništa nije smetalo da uživamo u ovoj čarobnoj prirodi i svemu što je čovek napravio. A ja vas da na kraju podsjetim da ćete prirodu najbolje da upoznate pešačenjem. Kada je upoznate, zavolećete je, a onda ćete više i da je čuvate. Zato upoznajte prirodna blaga Srbije.